So let's go. Restaurant. Giặc về khúc Mỹ. Giặc về khúc Mỹ means all these things. And okay, let's go. Oh. Okay. This is the monastery. I don't know. It's like a church. Also, inside. Здесь была основана в 340 году, 1700 лет назад. And you know that the Georgians, they are very religious. 90% of ethnic Georgians are followers of Georgian Orthodox Church. Вообще очень воцерковленные, религиозные. 90% этнических грузин официально являются прихожанами грузинской православной церкви. Именно прихожанами, не захожанами, не мимо прохожанами, не иногда захожанами, а вот такие прихожане. И наша страна была крещена в 327 году, приняла христианство как государство. It is prohibited smoking. Yeah, outside the monastery. Our country was adopted to Christian in 327. Yeah? And Georgia was adopted to Christian by young woman, young girl, Saint Nino. Грузия была крещена молодой девочкой, маленькой женщиной, святой Нино. She was born in Roman Empire in 286, not far from Cappadocia, nowadays Turkey. Yeah? В 286 году она родилась неподалеку от Каппадокии. Это была Римская империя. At that time, Roman Empire, they were pagans. Here in Georgia, we also were pagans. But she was born in a rich Greek and very godly family of secret Christians. В то время римляне, они были язычниками. Здесь в Грузии мы тоже были язычниками. Она родилась в богатой греческой и очень благочестивой семье тайных христиан. Ей было 14 лет, когда Богородица явилась ей во сне и положила на грудь необычный крест, две перекрещенные виноградные лозы. И велела идти вот в эту страну Иберия, чтобы проповедовать. У нее была своя миссия. She was 14 years old. Then she saw a dream in which Virgin Maid gave her a strange cross, 2 cross grape sticks, and told her to go to Iberia, ancient Georgia, for baptizing, for converted people to Christian, for spreading gospel here. In 327, she became a female preacher, and after that, she went to the east part of Georgia and reached this place, Bodbe. In 341, 342 approximately she died. В 327 году она становится нашей равноапостольной, а после этого она уходит на восток Грузии, доходит до этого местечка Бодбе. 그레고리로 가시는 Kapani hemi kan phang zo chau nia chhung a lu so camera la kan phal lo eng ma phal lo ba kan la thei lo ba a eng lo so la he ti la han 맛있는 거 촉촉하게 먹어. zo ten la o ma 그 왼쪽에 의자에 그지 hemi hi kum som ni le panga
Ani to amai ro chu somi sa chu masaber kum sang ai to chu mo ya ka lang chhunga somi kan kal to na so chhunga so ni an chong chaya an ser thiang hlim khop mai Korean pon tam khop mai chuanin ki ta kyan ke anwani Georgian letter ni kami mon ziaka ti pa kyan tourist kan sama hemi hi chhunga lu thaya chhunga kan de tam Today na hena bikin Russian hitama Russian kan mureng Russian hi dominant de bikin ka siya. Today na hi chon India poi kan vea chuanin tunge yen lo nge Algeria bite khatia hoka an tam bu kan tourist Indian kan chuanin ulsama visa ni thaya visa ni chuanin ulsama ni visa hi card khachuin mu thaya chuanin khathum nge khali da bukani hi a view handle ka ma this is the back side selfie chuanin kanon come back tha ti kan han la zai ka han selfie zai ni ve ni akot ko kan Korean no tu rau kan le do to trong du nya kan Korean no ko me pasar kha om de ni okay Tan telar na hianin may zuk daw din palawan an ser thiang hindi tuk okay, can we go inside? No video one til video kan na thei lo le kan na